eisiau news o swytha. Ie, ti sort of dewis pre-stocker, really. Byddai'n cychwyn. Helo, Rocarmajor sy'n yma. A heddiw, da ni am fideo gwahanol y tebyg. Da ni'n chwarae gem dangos rhywbeth. Right. So, da ni am fynd ar Minecraft Store. Iawn. A da ni am ddangos i chi mashup packs, texture packs a skin packs. Ond enw'r fideo ydi skin packs, so da ni am rydw gyd am skins. Right. Minecon 2015. Fi closio hyn. Da ni efo download cynnes offers di hyn. So, hyn, hwn ydy'r skin pack 4. Ma pob eisiau fo stampi y hy. So, ti'n cael stampi hwnna. Ti'n cael hero brain, os o beth cool a boi hwnna. A thing else for leaving i ber. A wedyn ti'n gael a boi i hit o tag. Dwi'n sôn am lot o fyd o stampi wan, dydw. Dydw. Bydd hwn ddim yn fideo hir. Dwi'n dweud chi bydd hwn ddim yn fideo hir. So, dwi'n ymddangos i chi yr ei cool dwi'n meddwl. Mae rei yma'n cool. Dwi'n hoffi Simpsons yma'n ffynnu. A hyn ydi Star Wars, dwi'n hoffi Star Wars, mae hynna'n mynd efo Doctor Who's. Dipyn bach, ond dwi'n meddwl sy'n pris o'n gorau bod mor rwan. Na i ddeud chi beth yw'r ei gorau. Mae hwnna fa. Yr ei sydd fel un byd sy'n mynd am fa, oce? So dwi'n mynd lawn nhw chi gwrdd nhw fast. So bydd na gweithio cool i chi, oce? So, Guardians of the Galaxy hwnna ffilm briliant. Guardians of the Galaxy hwnna ffilm briliant. Star-Lord dwi hoffi. Wedyn fo mae o fa. Ia. So, rhain ydi rei yna. Wan, os ti'n mynd am mashup packs, feast i heil o mashup packs. Mashup packs, mae'n fath o ti'n gael mashup. A ti'n gael fel ti'n gael o'r ti'n gael fel hein, fel Halo Edition, Scrummage Edition, Mass Effect Edition, Festive Edition. Hynna ydi hwnna. So, texture packs. Texture packs ydi hwn ydy'n gorau fi. Mae hwn yma, simple colourful filaments transfer to look on your world with the increase the texture pack to your settlement of the game. Hwnna ydy y texture pack plastic. Dwi hoffi hwnna. Material. Hwnna dwi fel di normal, ond dim hwnna dwi'n gwir. So, in castles, di hwnna. Rydw City dwi'n hwnna, geis hwnna blaen. A hwnna di indigo sweet stuff is sugar coated texture pack. Ac hwnna di Minecraft texture pack surprise ar U7. A hwnna di'r rhywbeth steam pack. Mae hwnna'n chanisyn. So hyn ydi'r union o hynna, oce? So, dwi am mynd ymlaen efo'r newid skin. Os ydych chi'n gwybod newid skin rhan, dilynwch hwn. Oce. Dos ydych chi'n play game, pleidwch pwysio play, os ydych chi'n skin. Pwysio help options. Wedyn mae'r top yn dweud change skin. Hwn ydw i. Cast dwi. Hwn ydw i normal. Os ydych chi'n gwybod. Os o'n i fel y boxer, y Sweetie Alex, y peth yna fel yma. Hwn ydi y skins newydd yma. So, a ti'n gallu prynu. Ydych chi'n gwybod ar ei sy'n asa unlocked. Heina ydi rei sydd ti angen prynu. Wei, ti'n gael ei am free fel I dangos i chi fel hwnna, a chi'n mynd gael hein am free, na da. Ia, so hynna di skin packs. So, os ydych chi eisiau newid un, mynd o hwn, pwsiwch lawr,
os ydych chi'n pwysio lawr, mae'n mynd â hwn. Yn dweud navigation. LT hwnna. Pwysio lawr. Okay? So, wedyn ddangos eich hyd i droi yn un. O dwi eisiau fel droi orange king nice. Dwi'n pwysio hwn. Wedyn os o'n i'n mynd... Wedyn os o'n i'n mynd ar help an option to change skin. Diolch, dwi efo dau fanna hynny fel hynna di'r skins dwi wedi dewis. Okay? So, hynna di'r fideo gyd, so sorry. So, ta! Na welch chi yn y fideo nesa. So, ta!